Utago Paul Moi Rebono arureta leaning. Yes, already have you been to Jesus? Oh yes. Yes, ama umekuwa wapi? Yes, umekuwa kwa hawa taga. Have you been to Jesus? Ama umekuwa kwa hawa ambao nilikuambia wanakuambia ukalie juu ya tortoise. Yes. Ze kombe. Fika kwake anakuambia ikalira hau. Na ne guru. Ukawa guru ya na wali to homo. Gara kagaria guthonga kaigua kero kirathie we ikarira hau no horori baje ogakirwo nguru ina miaka 330 330,000 ya vision ile uliorenda. Have you been to Jesus? Ama umekuwa kwa hawa watu ambao wanakuambia uende ulete kuku ambaye ni mweupe pepe rangi moja na anakuambia ulete makucha ya nyanya yako. Okay, gira na kiutate. Uthio time chocho ajwa kikata kile gadwara. Oye. Ukotendo urachoka nacio. Ukana cio na ni guteithika. Ni ugwekata no macio makumete thutha. Macio ni ndirona. Ugu ati mbeca itiranyita moko. Ati kanyuko mundu witagwo Wangui. My sister. Kanyuko mundu witagwo Wangui. Yeah, that's good. Kwa ndiramwona agicicio-ini. Ndamwona ona nikumenya ati ni uroka. Ndamenyete ira ndakuona ta agicicio-ini ira. Ikarira nguru yo wega. Uthire guthondekwo ni tondu ati wathukuma haria wandikwo wira kana kawira karia wambiriria mbeca itinyitaga moko. Mbeca itinyitaga moko koguo no nginya korwo ucio niwo guthiiriire. Na mundu angwira by the way ndirakuonete o ira. Ugikatia ugiuka ndirakuonete ni ngui. Ona taruhe mundu ndirona oroka uretwo Joshua ndrona agiuka ndamona agicicio-ini na akuria kana ni urona na ni aroririria kwa ndagitari na uri kwa ndagitari na ndiramuona we ni uramuona ndiramuona ukero basi kwa na imani nginya mwicho kega ndiramuona okay tipo kwaja na mana mwaja masa 27 na the tipo kwaja Aderibo waja. Asio. Zamatiada gaidero. Asa. Have you been to Jesus? Wana go modo gweto Paul Moi. Arage kule ama umekuwa kwa wao wengine kwa sababu kama hujakuwa kwa Yesu Kristo basi swali ni umekuwa wapi? Eni. Nekole asio meteketio muno. Na no gukire agireu. Wakorwo ati we ndwiteketie na Kristo muno witeketie na muhunjia wako. Wenu okwiraga kire. Ucio onira mathina maku. Yes. Oniraga ki? Mathina maku. Ndwiteketie in Christ. Asa. Witeketie in that preacher. Ucio no ukumetie. Idol worshiping. Ugatwaraga mate mathina maku mothe twaragera mutungatiri wanyu. Ona nduhoyaga we akwiraga reke tuhoye. We ndwikaga atia? Nduhoyaga. We nduhoya. Nduri kindu gitagwo na personal relationship. Yes. Na Ngai we mwene. Nduri kogo maundu maku mothe mathina maku mothe utwaragira muhunjia agakwira reke twike atia reke tuhoe aicoka ko ningi mundu ni athiaga agithia moko matheri ndoke gitonya moko matheri thi kwe muhunjia kumwira mathina maku ningi moko matheri niguo henda ningi ugakinyita kavuri karia kanoru ona he mundu endetie kia agatwarira mutungatiri endirie kia makiria na mutungatiri and after that yes after the awakening the preacher stopped taking her calls. Yes. Na kuanga vile. So have you been to Jesus? Roberta go leaning romo do gweto Paul Moi. There was this young man and not so young who took a loan and bought a car. Yeah. Ano venye unaingia kwa benki unaambia benki unataka kufacilitate uweze kununua gari. Si unaona? Shaingia kule mshaongea na wao washaangalia nini yako wanaona your credit worthy. And then makiuga mundu ucio nenegerwo matakaya maria areka atia arenda na no akimenya akwe ni matakaya na muhare ibuku naryo rikiandikagwo we na bengi nzetiguo yokirehage bengi nginya hindi amugeka atia ugakirikia mwarikia na bengi gagwikira transfer ngari gakorwo yake yaku riu
nana nä gå kä ambä rä ria gå kä rä ha gå kä rä ha na nä wakimenya ndä gä kä rä hagwo må thenya oro å cio geka atä nekauma gakä rä ka we å nengeragwo mataka å gathiaga nayo bara o mweri mwakä rä kanä å rä a må kå rä kanä na bengi kä rä å rä kaga atä maikagä ria na å menye ngari ä yo nä getha å menye ndä koragwo ä yaku rä ä gä kä rwo turaka ndå koragwo ho koguo ndå menyaga harä a karä ndå menyaga kä ndå menyaga harä a ekä rwo ndå menyaga harä a ekä rwo no rä u nowadays rä twä na andå oru å yå rä nä egå coka agathiä rä kå rä a gwakä rä a akaremwo kwambia kå rä ha wanyita na bengi gakä må tå mä ra kä ndå gä tagwo barua makä må ra nä gwä ka repossession ya matakaya rä u å yo nake rä agä kä ra kona rä u rä nä ndwaricangä tie nä njä kä te atä nä ndwaricangä tie na rä u tondå nä gå thå ka gwathå ka na nä kwä hire rä na nä ndä ramenya matakaya andå a mahota gå ka kuoya rä gå gå coka gå ikare atä wanyita agathiä agacemania na andå a metagwo kawaya nä wamona akä mera rä u ndenda mwethe kanyamå gekä rirwo nä andå haha ngari-inä ä no må mä citiri må mäthiä thuru ä må reka nä må gwä ka atä nä må gå kona nä må gå kona twakonyore na nä gekuoneka na gageka atä rä nä akä rä må hiki me ndå gå wanyita må hiki mekä me ndå gå makä aria na må hiki akä mwä ra hatä na thä na mataka no wä ke atä no å rehe o marä gå kå mburoti ä no itå mataka no wä ke atä no å rehe mataka rehe må na mburoti ä no itå ndä korwo na ngari nyingä were rehe akoya mataka ageka atä agatwara atwara haya magaikara we ngari ä rä okä kwa må hiki naitha ngari na rä u nä akä ambä rä ria rä gå kä hana taragä ethwo nä getha akiuga kä kå rä a ngari ä kä rä na tondå nä andå ametagwo hapa kure rä nä å rä menya kå rä a å kå må ruta andå ramenya kå rä a å kå må ruta in the process nä ekå hitha ngari ä yo mä eri ä rä nake caitani akoragwo ä caitani akoragwo ä caitani anakuanga mkari sana na ni munoma in the process rä makahätania nau na må hiki na må hiki agakira na nä mahätania akahorera na rä ra å ru no agacoka må hiki å cio agakira akeå ria atä rä rä å ngä hä tä ria te njoke nduä no niä ngå igä ire indo ciokora haha tondå no ngä aiko nä akä ika rå gano kau nä egå thiä kå egå thiä bengi na ndå ndabataraga atä kå menya atä nä bengi atä branch nä rä kwä ra ya må kombeire å thiaga o bengi o yothe athire agä tonya bengi na gå gä kå yå akä mena rä u rä ndoka nä tondå nä njå ä må ndå wä tagwo ng'ania na nä o bengi ra waingä ra må ndå å cio gå thagå thoguo na nginya credit manager gå tirä kä ndå gä aku gä tonekaga akiuga na matakaya marä a må koretwo må getha rä niä nä njå ä harä a marä nä njå ä harä a matakaya macio marä nä wä harä a nä njå ä harä a marä må gå njikä akä nä agå itia toro we nawe wä bengi no age kå må nengera ciambaithe kå må nengera gakomi ngari mwethete nona nä amå horeirie thimå meri ä rä no nä ahoririe thimå 2 months athire kå u ngari ä kä gä rwo ngari ä ka atä ä kä gä rwo yagä rwo rä hä ndä yagä rirwo å yå nake rä agä kira agä ka mathabu make akäona na må ndå å rä a rä na nä twahä tania rä ngari no eke atä no aneane kethiä ngamä gä re na agä kä må hå rä ra agä kä mwana å kanjå kä te kuoya kä ngari å cio nake akä mwä ra nä sawa å ka we å ka agä kinya mburoti-inä kå rä a gä kå yå rä agä kora ngari yagucirio tene negä ka atä negä thiä kä ndå kä a mbere no orie må irä tu aca no athiä bengi aca no athiä borithi they always win au rä å rä te karä ko na ngoma
I'm telling you, they always win. Ndukirie borithi. Ndukirie beki. Yes. No rudu ndungimwira. Nothing. Yes. Tondu riu ri utiri ndungimwika ati ngari ikioneke. Na ciake 15 ndi akirire ki. Ni anekerio ni bengi na agikia muhuko. Orio ateigire atiriri. Orio. Ndire mwanake oni ndeciragia ngari niwe wekire atia? Niwe wakuire. Twahitania. Tondu tutiraranagiria. Ndiona nikio ngwirire okay. Ukigire ngari. Ndigakorwo ni ndi itarameme. Itaramemenya. No, they always win. I'm telling you. Achokire guo. Be below the belt. Yeah. They are there for as long as you are investing in them. They are there. Yes. Anything else they are going to sell you like Jesus or how Jesus was sold by Judas. Yes. Atakuuza tu hivyo tu. Yes. Na ikare gota like nothing has happened. Atiriri meciria make magikoragwo mari ombere. Tondu riu amwira atiri ndie ndeciragia ngari niwe wekire atia? Niwe wagirire. Ona riria wanjira ati roga kugira ngari ni kando uigwa ndarigwo ni ngari iri kwari ndakikwira yuke. Uke uhe ngano. Ukinjira atiri ngari tiwe wakuire. Yes. Ndie ndeciragia ngari niwe wokire itari kuo gika atia? Ukioya. Tondu riria twakihitanirie. Yes. But the guy did the due diligence and found that sidekick. Yes. Yeah. Decided to make sure that he gets even poorer and poorer and more poorer. And that's exactly what happened. Yeah. What worry. Gari na tigurubaro. What worry. Mona ikaraga kimeyaga no nake. Na nike murekana nake. Ili wanaume ambao wako daring vibaya sana. Achiri atiriri. No mwanake ajira hendi makirigita guthie maiya ma mirema. Ndwana mirema. Yes. Nduke mirema barabara yo agituikire the Sin City. Yes. Nduke magithie mena muratawe o mathiete o makiroragira mubira macoke makundange meke atia mainuke maithie magaikara thi ukirorera mubira ngwiciria ndio kana final cia Premier League kana iriku ukirorera mubira magaikara thi o gikarora uguo ri mambia kurora mubira wakamwira meciritie metie kinywaji ri hakaigira atia hikie ri wanyita na mayoka magaikara no hakuina na methere mari aya mari kinywa kiria ahikia chometirie ri aria makemaka eni nenyo ici ciumaga 10,000 kwa mbata senduona nenye moko bangite kunywa makindu na ni arambi ucoka mwe biru mwe thaithanwa kwire arume fari bodo wajita metia ki Johi Nduru aya aiki metia Johi Nduru ya goro na ni ya goro aya nauri me kufagite kunywa ya 3,000 gucoka na thi na mete mundu ngigethe meke atia macangane either mundu gikingi nigethe iki atia ikirihike biru maikia ritho ria monire kiria getio ri makira makona acha tukombe tutige kwamba gwitia atia gwitia aya nao mareherwo kira mareheirwo makireherwo nginya nyamu cietagwo tecia kuheia ice cubes makireherwo mbarabu na mai nyamu yanga cietagwo ngandui ikarathi makiambiriria riu gwikata kunywa magikenaga airetu riu ukana marakana maboys ya nao ri neto mai na kwirorera ati omwe airetu ocio ri akiaria no rahe aruganu kimuria sasa ni aje poa sana cathire cia ikurukira makiaragia anyita unake akimwira koguo huro no korwo no gaki gatoti kamwe na ningeigwe na muraigwa akero hiyo noka join us okaha metha itu okaha metha thitiguo maikambiriria ukihaba na kwaria story igicikai na no marero ria mubira story igicikai nginya wakirore murata we atiriro ukona
ukona we tugikare hamwe tukare hamwe ihinda rĩa thia o uyu no kumuria atiriri kana ni marite mundu ndunoka nake arumire generous kana megite ni marite makimwira ona matiigite atia matirite na matigereire na matigite atia maikio no maria kindu gitagwo kaguku wanyita uyu aikimera meke atia metie wanyita magitie ki kaguku tondu agiciriria atiri tondu wotana uyu nao makindana hero uri ugikundetio njohi ya goro ri ngiti wega nayo gicokie guoko na kindu mangikiria matiga gitahinga githeri hau ngitiguo kimetiria nguku wanyita haya nao ni eto muratawe haya o makiaragia ri kanyamu githeri matirakinywa mariana hangire wira hau aca na githe gatiathira ai wathira ri maroro iguru wathira ri athirike katia egathira reke katia imeisha nawe mundu mena ni ukinyure njohi ya iki aingi amba kimera atiriri kai mutari na kai tondu ndagikiro riu ni mwambia kurorana wanyita tondu riu ni gakiinekereirio ka muico na mutinyotokete muhiki ucio akiro ucio ungi atiriri na tondu tinyotokete tutietie kangi muhiki urauga wanyita mwanake ucio muhiki ucio akimwira ati tatwitirie tera wita aturehere no akiwa guoko iguru one grave mistake reheno kanuga ka mogori wanyita tutire riu twendi kindu ke biro biro wise tweki twendi kindu 20 something tondu ino ni amakiri ya 10,000 na amakiri ya 10,000 no menye hena nguku ni tuthiete wega ni kindu riu ati thaa thita cio tuku irorete mugwanja mathaa maria riu maundu magicikaga ona ni megukira maine o ne gukirio uyu magathia rwimbo magacoka o hau ati kindu thaa mugwanja na nuthu ri bagi tikere hau bagi si hau airetu amakimera aya atiriri reke tuwe mundu wokai tumweke parking tumwe haja wanyita na magitiga bagi hau stage ya mbere ali Kasarani police station Pera giya bagi. Yati kwa mara mara kora utirikendo bagi. Egere to kadeti. Yari na kadeti. Ano ni bali ana ni badire. Ona buti hoya ni teraba. Ona buti hoya ni teki. Namba buti hoya ni teraba. Watigo na biro irathi gukinya 30. Irorete thate. Tolma ekere ginya na ngoko. Na chesa isi mara kihuthira go chesi mbizinga iriri ndiragia bora kacio we wari na mbeca cigana akani ndari na ngirigirira 800 ni cio ari nacio you are Fred ucio nari na 700 baruta go Kasara Reado wao mwana kirabu ndangenda kuigwa kirabu we no ena kuigwa kana taici ngiri twandi thate na mundu mokire manyu atamwira ati anga ehitithie tugwitetie mukunywa niki mumana wa menya iyo ria makoneka mukunywa niki marehe ya matia horirwo aca metirwo borithi Bakiuma kuria ni harambe utukanire nginya andu anyu gicagi harambe utukanire nginya andu anyu gicagi no menye kuingira irima no nginya tige guoya ukuingira borithi na ni thire wende urariha ona ongere hawe wothe hau wa maruthia na murito muno arajira makiuma ri akuirorete boteri hatiari riu arajira go mathire macio mamona ndarikia kuria amuria alafu
yani saimo niende kunyira ke kunyira guto kunyira guto ndikageria ringi ndie ndikageria ringi ate thinjaririe mundu tutagukite nake kirabu-ini wandu bakoo bari ageria withiro jo ine muhiki unywe na muhiki utoe na nduri wa muona na agugikona ona matiumire mathie oke uge wetiwe urari hambiro yo ni inywe angikorwo na aya tuwi wamba kumuria tari kore muthoni handu agwitirio wamba kumuria wina mani urari ha wina mani urari ha ne gusete no agoe gusete urari seti acio kindu thathate 40 yes atiari na hadi bagi icio itiari kindu no makiria matawa maria makoragwo guona ndumenyaga hadi bagi yako netari yako yes ona ningiona ndoka na hadi bagi ona itari na kuria riri gucia gite jigirire hau no akadia bakurora ati ugithie ona uga athie fatate nyambe ndore kana ina kindu thiini ati makorie ciari na gatheti hadi bagi icio koguo andu acio mongite na thimu tu makiruka baria nyotoku micingero wamenya mena nduano utiriaga mundu rume uri urito guguka kuma na kou okay ndiwega andu thira waru biokoragwo wiki how do you partake a drink that you cannot even afford yes na kwanza ni muhiki ugurite kana wa gwitira you cannot afford kama kindu gakuo kenete muino tari magenyure kama kindu kao macoka mainuke akiri kindu ta ithatu makoro me sawa yes na maturie matekwenda vibe ciaya no ri tondu rumeni enda njeruri mone uguo athekirie ndeigua ko watwarire ndaburia tiriri wina 2,800 na we ugetikira gucia njohi ya ciringi 10,000 kwambata how yes that is courage ona gwitwo nginya metha-ini ugathie ona we ona guthoria kou guthie no uthie ona guthoria kou uthie ona guthoria no guthoria kirio tangika ri you cannot partake yes you cannot partake doge rwate uheo toti witekire acha ma thirukirio ni bouncer ija thigari gio kabaikarite thi baikarite othe haria baranda-ini ati unasema umwajui na mmekunywa hiyo hata wewe niwe ulitisha hiyo ya pili si mlikuwa mnadansi na wao si mimi nilikuwa unataka tutoe CCTV si umekuwa kwa dance floor hapana sisi hatuwajui hamwajui hatujai hata mimi nakuja hapa lakini sasa hata sijaifanya makosa kama hiyo kwenda wewe umekaa hapo tu ukifikiria venye tutafirisika hatuwezi firisika hii unalipua mpaka na nyanyako hivyo ama ni wacha simu Rereko dawa ni acha simu nditekagirwo ri mundu gotige thimu no we no witekire kwanza ndiko sare ko cia mundu atigaga thimu by the way agacoka gathie kuborithia akagwa niko mutunya muramutunya yes kana kwa ici cia thire ati ona gutigira ni wira muthoi to ni kuhingo reu ndeire they never learn yes and when they do it is the hard way yes mona atwekirire makona turi akiru karita ndo gakona ini uri wiki wika bagaiga ndura ni makegire mo akorire uri we ni akorire akegire taki na maundu maria mundu anacemania namo ni oro ndagejeteria muthoni ndagejeteria ngekunda oyo joy akanie ni mwitiria kuda ni ndikwenda tondu rabe arage gucoka kuoheria ko maita maingi andi ukagoro uguo aca ate bana ko uge ate tutieregaine no ta imagine mamundu maiki eri magikira hadi bagi magatheti na makamenya twumagara uguo tugucoka gutunjuite we tunyuite na tukaria na tuguko turi ahunu marire urona muhiki uraria nguku thathita cio tuku ke kumite na wewe ukiuga barehero ati ni guko uracokia macokirie nginya maguru na mutwe
ati mari ati twagize metie kauku nigetha mari ati ni nda gukora kindunda mari ati ni mahutire tunajua tulikuwa tutushakula lakini najua saa hii sasa nayo hii meka sana kula lunch late lunch zinaweza kunishika kwa jarugo maigaga zimeanza kushika oi akagoire baba anywa leo gicege kaigano wakeigire ukimurira thimu na mongai ni akeigire mwizo kanirira bweboerega wewe biore ikwa ora pesa ikwa rwimbo rwitagwo ukahetwo na twiri no ecigo ingi njigua akiuga hau cia bata muno muno makiria tondu korwo rihana tari ihoya ria ritahoyagwo ni ahiki aingi especially hindi no mapubwaco ni kindu gitagwo LOVE love unaona huwezi kumbuka maombi especially ukiamuka asubuhi ujipate pale na umuone pale huwezi kumbuka Mungu na nikio raigua mundu gwitwo Lady Wanja arathie mbere akera mwathani atiriri na unjehererie mwanake wa uka kunyarira uthagathagia mundu tutangihotana iko nyingi ciwonaga itakuruta wira ri ndukanakire wicire tiri ndungi kaingĩ andu amatikoragwo mekite atia mahoete na kugikinya Satan ni akunengereria mundu ri yakunengereria mundu na gwikinyire ati ni ukinya handu ati mutuikana ni mukuhikania ri tondu twanaigua nginya ona andu ukaiguaga ati muthenya uria arahika taru ukone ta Saturday tuge taru ino eroka ri ukaigua guhiki cio no akanju ukuhireiria muno ukuhireirie pio ukaiguaga nginya indo imwe ni ndihe ukuhireirie pio wiciragia ukajagwo niki wiciragia atari mahoya ma mutumia ucio agoka akarivirirwo akonio murume ucio urenda kumuhikia nu kari kurivirirwo atari no yarume no me majabu yarume ri arume me magegania ni ukoraga ati amuthuri ucio kana mwanake ucio ni akirana ni eciria tondu akahikania Saturday ri Friday ri akauga ni ri horo kuria maraturaga nao era maraturaga nao makauga ni reki uhoro makauga ni ri uhoro agithire ngi agakihura ciake ciganona na agagikena agagicoka agakiririkana he mundu ungi matarikanitie biu wanyita ndeto cio gaituga ni ciakinyira u mutumia muhikio no amenya then it is called off when you pray ugituika ati no ahoera undu ucio ri andu ngithie uru no kaingĩ ni ukoraga ati hindira wakiona mundu to ucio ri ona Ngai akiriganagira tondu riu ambagiriria kuona o uthaka wake urona mundu ucio by the way nduririkanaga ukoragwo hana hiti ria uritie Ngai atiriri tondu uga no heanaga ri gaka niwe wakihe riu gacau niwe heanaga ka niwe wakihe rwanyita nawe ukagea na githagathago gitari kioneka no kaigaga ati titawe ndekaga atia ndendaga ndio wanyumire nako ni tondu arume nao ni moyo kuhitha ndwara githui-ini ndi arenda kindu ri ni ekuhitha ndwara no gatiwa mundu ucio ni mundu mwega no agakinya handu ugakora ati mundu ucio baadaye ni ekatia ni eonania we nu na ndiagaruruka ndiagaruruka amekuwa mtu mwingine no ega sometimes by the way sometimes it's good to be saying some few words to God when you see that one that you think is the right person for you kara mwathani ithuriria maria meki mehitho-ini mamuigie ithuriria maria ingibatara kumenya ihinda riri no kaina akarumbo kara ka Queen Jane sister yoyu arumene nyamu athira atitithio ithuriria ni nyamu muthemba uriku ito no akerirwo ni animals but what kind of an animal is he nigetha wikare umumenyete tondu ringi na ringi ni wikoraga ati wetwara na wathia ari we watuika ati we ndwe wetwara na wathia ari we ni ukoraga kungi na kungi ukona kira waima nakio ku no kiheo gia mwana ya guciari twana twiri kiheo